E te intereso erucita? Aquí eras in fos que no pos pas manga. Appel à candidature pels subes entre 18 et 35 ans. Voulez parlar de gastronomia, de patrimoni, d'art, de festes, d'activitats culturals ou de tota autra causa, lo Creocat, concurs per subes creaturs sus las redes sociales, en català e en occità, dins l'Euroregió Pirineus Mediterraneo, es faig per vosaltres. Si volets obtenir una borsa individual de 4.000 euros per col·laborar amb dos altres creators de continguts de Catalunya et de les Baleares, sus una sèrie de 12 publicacions sus l'any de 2026, buscal corre per vos inscriure al webinaire d'informació fins al 30 d'octubre de 2025 sul lligam en descripció. Allez, al treball! Un documentari sus las luengos minorizados que parecerà balleu, intitulat Una lengua en mai, que està escrivut per Michel Felten-Palas i realitzat per Cyril Claus, militants que lluiten per aquellos luengos de mi, eleguts que la sostienen, universitaris que las estudian, enseñaires que la transmeten, mainages que las aprenden y artistas que las subliman. Come Francis Cabrel, que amase en su village d'Alzahor cantaires bascos, bretons, usitas, creolos, cors i alsacians en ta creare la cançó original de film Un gramo de terra. A parte di 35-40 anni ce n'è pochi che parlano tutti francesi. Il faut repartir de la vérité qui était là avant nous, comment parlait-il, pour se forger notre identité. Voilà ce qu'elle devient. Tempo presto era dato de sortido que será annunciado pruleu. Milag de Christian Pelai a las edicions Pernuste, que s'ageix du àlbum Entaus Tout Petits qui va parlar de l'història de les benaleies de Milag, un pingüinot qui va descobrir la banquisa et tot ce qui constitueix aquest environnement. Au començar, casat per la mai ta créixer, prima que se ne temps de sortir, Milag que va descobrir un rumi tout diferents et totes les proves qui en créixer et va de grand, que s'avisaràs que de créixer que hi ha causa complicada, mais tutu, que són les proves sus la banquisa qui hen les amistats e la grandor de si mateix. Lo tibau de les espelugues de va Cassagnet, as edicions Pernuste de la col·lecció Tiu Negre, que s'ageix d'un roman fantastico-historique qui a com tel de hunds l'antiquitat et en particular la conquesita de Bigorre per Roma, que vam seguir donc le camí de la reine dos Bigueris qui aurà, tots soldats amics, a combattre la poderosa armada romana en a preservar la sua identitat, d'aplar ajuda de creatures mitologiques e poders magics. Saib da più dus automi a la col·lecció de Pernuste, que è il manual qui viene a reemplaçar lo reconegut Ahum de Caliau, qui ha 20 anys de servici a la lingua e qui permet, avui aos pedagogues, d'aprendre la lingua aos debutants com aos confirmats, que va donc dos adultes dinc aos col·legiats e liceats, d'ap una pedagogia naber inspirada dos programes d'educació nacional, qui permet de dedicar en place los textos, la vidéo, ou los dus, d'ap textos sistemes actuals e resurgues numeriques aussi de Pernuste. Pernuste que desira una bona rentrada e pensat a lei. Lo Festival Occitània a Toulouse e en Autogaron es tornat partit per un ton. Artistes pluridisciplinaires d'Occitània tot s'amassen tot lo lun d'octubre e novembre per fer vibrar lo departament al son de la lengua occitana. Projeccions, musique, DJ set, ball mai ou menys electro, ball mai ou menys trad, teatre, poesia e visites patrimoniales. Lo 11 d'octubre trobarets a Manège que descobrirets leu sus Oc Tele di la nostra emissió La Musicale. Amanejo, que cau i ha de cop cantant. N'hi haurà de tot e n'hi haurà de per tot en automn a l'entorn de Toulouse. Ca per tots los occitans et les occitanes pensi que le moment de s'amassar. La première édition de les carreres occitanes que se va desbalar le 25 et 26 d'octobre à Villefranche de Rouergue. Dans la reprise d'Anemoc, volem raviver la culture et la langue nostra. Au programme, il y aura tallers de langue et de cant, passillades dos crocants, tour des villes et visites commentades. Et après,
hi haurà une grande manifestation. Volem des musicaires, des dansaires, des cantaires et des drapeus de per tot. L'UC hi haurà 3 concerts d'ab l'Atalbert, Cucagne et Seiska. Lo diumenge qu'avem previst de discutides e escambis animats sus lo colonialisme interior et sus la place de l'Occità dans las corrales. Volem tornar Samassa, Estella Amas, se descobrir en trucitas de per tot, et si voulez més d'infos ou nous ajudar, peut-être s'ana sus lo consista ou Facebook Carreres Occitanes. Occitas Occitanes d'en per tot. De Bordeaux a Nice. Hi ha un RNDP. A Vilafranca de Rouergue. Le 25 et 26 d'octubre per dir encara un cop anem a volem d'Occità ou de per tot d'un espace public per tout le monde. Anem a per la langue occitana. Dus novels documentaris que arriben sus la tele. Saison 5, d'aquí treballem sovint sus coproduccions que sort d'acabar dus documentaris, herois de 52 minuts cada un. Montanyaus que hi ha en línia sus hotele.com, aquest que sec dus homes nyacas de muntanya que es parlen de la activitat de guido i es pausen qüestions a prepaus de lo avier per aquests temps de canviament climàtic. Jo que sóc acompanyator de muntanya, mas aquest equilibri que hi drin miassat o en tot cas perturbat per el canviament climàtic, que sabem que arriba. Toute la montagne qui est important la neu, donc a besoin de liberté. Dans un monde où l'économie est compliquée, mais en tout cas, que avait un plaisir de tout dire qui est fantastique. Erau de documentari que es pintrera e portrait de famós Zando Meliau, poeta i musicien de la musique. Vous pouvez retrouver sur octele.com à compter de 15 d'octobre. J'ai toujours eu l'envers, le désir d'écrire. Alors après, quand je commence à dévaler au carré, quand je tourne à Ruyer, et quand je commence à écrire en occitan, et je commence par écrire un roman, parce que je voulais faire voler un peu, je voulais dire combien je suis capable d'écrire un roman, comme tout le monde. Tout le monde doit écrire un roman per être écrivain. Merci a tele, nu deviserat pas per as vostres lungos serados d'octubre. Che tot per aquest mes que s'ha retrobam en novembre.